be litina Acholi tin nirdu achiel ne dwe ma para achiel waka Aliba rio ki piari wedek man latin wu Mawa Francis Moro atamoni machalo la lok ke wara Acholi amete akili wu o matika time malupe ki lok ikombalaro kaga Acholi kaga luo anatamoni nina rio adek matika time era ye la wu maja unuwinyo Rwot David unena Acana Rwot me payera unu ka Chope Baruli ka Chope de enoni utime Ruri gubino Ruri madanok gubino amita po Ruri magengo aki agago position magen gukate kere i kachoke machana luo ikangeni karama ruoro yuak mekoyo okatiki ilok ni genma weko gen luo kachoke gen kirot David unena Acana eri meneno nani kichwago beru pa Balao iloba Acholi ento Ruri me agago yen gu katika maleng ni position megi yen pibi poke ki position paluak megi yen luak megi gumo ka maleng ni Balao mier ko atamo Acholi ikara ni enini un luak kachila chel omiero chak lok kiruri yen ko beteni pero madit donc tie ike comme ruri kawun ulogo ki ruri ma wego ruri luo kidma chalo ruri me agago la wo yen ku chimo logati iwi woro yuak gen kachana ni yen pege be poke ki luak ben gini telu luak Acholi kawunu nen gin mala wo utime ikachoke magin ki luoni lim ni chawara wochuni lim makubedi kitero kike kitero lim mati lo Acholi lim madon la wo ki pogo kiruri ni magir wajani lim gir gamo ki bot tadi jaro salim chale umir la dir lobo jarani lim ki miuni di kere me konyo doro ka choke ma pat dok bere fud ka choke yen prive mete ki luongo ne ataba Acholi uru winyo ni cha wan wakate ni $1,000 kimiyo ki la dir wara Acana ni umiera ku nen ni lok me Balao Ruri gin gu ye la moke dong en la wol kom ruora chila chel kimine milion ario ento e karma dung kinoni lok uchako doko tek ko betini gen matika time ena ye kiket ikin gang menero nani litino maki yubogi umiera gen gu beta keto bora ikom luak mai kin gang ni umiera kichet ni udah adek ni udah biero umiera gikil wo batek weril nalit do bunge ni luak mai Acholi tika meto Balao mana ye tamoni ginma tika time eno atamoni amira go duru be bodjo moro wanjo moro tamoni an bako bedati alok
ke Acholi macam la lokki urung ngeyu Gimara ana telo ki ke pora atelo ke pora kitibu to ke pora uti jema pi gitego ilok bergo yemo balado yan wan pora wan wa duo chiling pa balado war yemo balado ki pora dar yemo ne era ye an prime minister ka chil ki luak me Acholi ki pora o foi lo boro wa foi kaka gula magentie ilakim donc uniro cha wara wuci uni pora Rwot ba mai kwa Rwot jimu chando wala kitero uchero ugamo chiling million rabich kibonda dit jaro chale majo ba utero en obero prime minister bolubo uleyo de kakara kachil ki won kom a beach me more district ki honorable me parliament machung pimon me yo moro honorable Katarina Mawa atamoni unjo moro lok bagien gumogo ngamo chili ngero ne mani ki Rwot mero ne utima tek ni yo moro peo mera gien uchiet yokiri iloko balaro atawni ni adir wore jene de eni ma iri gamo de eni ka in iwajni i chak roero lo pora ni gempe uchwak rimo balaro chiyin lo pora o wiri in chungiri kini pen ini Rwot par lo pora ana pe ini Rwot kini ka ini miru twan pot ke Acholi wonu win mabe ke Acholi pe yang kino limme dor kere kibot berok matika neko kaka Acholi tin dori ka choka mukene utime ma minister me northern Uganda mego honorable Kwechwin o cerro o ikebot Rwot apire karmar gora apire tika timuka choke ki rudi mamege benano neni yup be biro ba president yendi kadde ki memoranda ministre ko twin ka chel ki David ko kol yengo ku cerro Rwot ki Rwot santo apire ka chel ki rudi ma piere doro wigi gen motero gini era ye ni gene mero ni a piere mero kugam lok magini tikene ni ngom baromo eka Aliba apa a piere tikene pamiro po position Baruli magen tin gen guchi mo wi lok wi David Purkol gen ki minister ko twin ataw ruri ma wuna piertel wiwu nok ba wun tinu no mabe yen nok ba wunu unogo ni kanene yang wun ruri weng ma wunu tie ni ya chulini logo nok kidmatin wunu logo wi Purkol gen ki mego ko twin atawoni ko wara chuli uno pegwani ko dok nok ma ruri ni unogo o wajo ki David Purkol ni adit David Purkol yin machalo la rock era ye pe bino kariru tal ike me Acholi
ngom enima wunu tika lok ye ni eneni inu ni ngom pakia tiak dog ngom inu ni pe ngom papiere ngom inu ni ngom pakia atiak ba jo atiak era ye gem tika tikere maka kar katiki lok media mo balalo yindo tika katiki lok ni wuru biru ki lok minano nani apier mer ko gam lok pingo ma en tikerini atama lok ma wunti no tieko ki David Pulkon kanene yang position pa chuli lok bakit enno ono merok bako bedetika lanyo do ba chuli onene kono nene alors ati do ba chuli donc achuli ana taboni logario ma timetin ka chokario ma tibela wu ko timetin ni ba miro po ruri ba mekwa gin magem tika timone gin ma tika duku gen ni kom rudi bien gen go aka la wa chil ni lima tika poko ni bene limi inu limu choro ma megi limi inu ni limu choro ma megi mape umir ke penyi doggi je lim yao dojogi ni chakke ba chuli nong pero donc limi e o magini tia poko gini be chamo limi ento position gi ma chalo rudin menero ni gini chwa balado era ye peke donc be rudin di bu to lo lok bu tu wura chuli ni limoge ken manga mene tika poko ne ugamo di weng ento ka ugamo bengati mo uchungi ko balado bien limi eneni bakitika poko ni enu ni limano yang achuli dikere atamo position wa maruri katikere tim ni kachoke ni era yim achuli weng umira ku chak tikere ni limo ke ken mo binu gamu ento gamu limi natimo pe uchung e ko banado unjo mo charo ngombene ngomma unu charo de eneni achuli yang uni po yenye lu uni po yen yankole bina ikumu bauno uti peko we unu gamu ugamu lim banyuri ni wana chuli wan ke wabichungu wikom jo weng magu charo ngom dano weng magu charo ngom pipeko ma pat wana bichungu ikumu menendo nani ngom ma unu charo de oberu mumu pen ngom kwaro ngarachil bedoro atamo bana yelok matin muri piera ngwen ma piera tel wigi e ka choke ba meggi ma David Pulkon o chero yegi di mego o minister ki chimo loke i wigi achuli atamo ni kan miri wudi chago chung kit eno makita gintin gu chago chungi no duku gen ni komwa gen no wan waramo beru ki gen ni achuli duba nem taro oi konyogi bien tin lokna wudi wa yen gu tiero ika choke era yi lok ma umiro be dog position pachuli ni lim mam tikilo penyuarwa lime inuni leti la chuli go cham eto ngati mo chung ngati mo chung ko balalo peke atama chuli mara ye lokma atamoni
ana chwali yamo wek mununge dong ko bedini atamo yub ki maduong mapapato weng dong wanu lego wundi tira choli bene mawun utiga tiki ki wiki lobu ni imo matiru ni wunu nek ki ye neku migi wu pegeli weng ini neku miru pingo ini neku miru pi matiga ko kachuli la wore ni ngom peke chari gimo ki ken majin tika tibune ikarne ene ni mo madong tiri ni yin iruin ko pa chuli la wori ino no Gimara dong wak me Acholi ana tamoni udur de ene wana mir twala bodu tela wabere ni lu tela bere mir ku chak yupe kita ruru chak yupe di tela mir chak yupe kita ruru chak yupe di un bene lim magi miri wu peu miro undong uchara Acholi atamani yinma utime eneni tibu pakwari wa era yo chako tich tibu pakwari wa yo chako tich don wano mete ki bako dogwa ni wan balwa pere wan balwa pere ya Acholi yang yipe nero ngata balle pere balwa pere ko bedi changwani ka wuni nen wun mauti ki lima ko kitika pokoni limi kuj bere peje ken kuj ma yang tilo ba Acholi ni kuj manoy ini wuni wa ki chunyi man ko bedi chawani kuj enini kiri yini 2 billion ini noni kuj pe chunyi tien iluo waloga yini luo pe dia gonya watimu gimoni ini luo inu ni kutko kut mayang warwa umini wa era ye biru agonya babira agonya ne kubidi chawani inde luora lok di miri ngi wang da wuri kai loki ini kujko atama Acholi ara apuyu wunu ruere dan ku chat badung mi charga wacho kila dindobo ni one position wa tie kachumi ko executive order majini meyu Acholi ene position wa wana Acholi enno jog kamalo